Dobrodošli na mjesto gdje je 29. i 30. novembra 1943. godine održano drugo zasjedanje ALMA-ja, Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije. Ja sam Mustafa Cerić, bivši reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Dobro ste čuli, ja sam taj bivši reis ulema, stojim ovdje na mjestu gdje su naši djedovi, naši očevi, naše amidže, naši stričevi 40 godina se borili za slobodu naše zemlje, Bosne i Hercegovine, i za uređenu državu koja se je zvala Jugoslavija. Ja sam rođen u toj državi 5.2.1952. godine. Rođen sam, dakle, poslije prvog zasjedanja ALMA-ja, isto tako u novembru 1942. godine u Bihaću. Ovo je bilo drugo zasjedanje ovdje u Jajcu, a treće zasjedanje je bilo u Beogradu u avgustu 1946. godine. Prvo zasjedanje ALMA-ja, kao i drugo zasjedanje ALMA-ja, a ovdje u Jajcu je zasjedalo 142 izaslanika ili poslanika. Ovdje, u ovoj velikoj stolici, je sjedio Josip Broz Tito. Ovdje sa njegove lijeve strane je sjedio Ivan Ribar, a ovdje je sjedio na ovoj maloj stolici Moše Pijade. Ovdje sa njegove desne strane je sjedio Kardelj. Nema Kardelja, nema Tite, nema Ive Ribara i nema Moše Pijade. Ima njegova lista tamo na početku. Ali ima nas. Evo, došli smo ovdje da asociramo sebe i oni koji će vjerovatno iz ovoga izvući da mi pravimo šokove. A izgleda ja sam rođen da pravim šokove. Ovo je još jedan mali, veliki šok za sve koji će nas slušati i vidjeti. Ja nisam nikada imao priliku da budem u blizini Josipa Broza Tita, iako sam kao učenik prvog razreda u školi Avdo Avdilović u mom selu Veliko Čajno nosio pionirsku mašnu, crvenu, i bio sam pionir, naravno pjevao sam pjesmu kao i svi tadašnji pioniri, Druže Tito, mi se kunemo. Ja pripadam toj generaciji, ja sam u toj generaciji zajedno sa ostalima rastao, išao u školu osnovnu, išao u džamiju, naučio učiti Kur'an, poslije toga sam završio medresu, otišao sam u Kairo, iz Kaira sam otišao u Čikago, iz Čikaga sam bio malo u Kuala Lumpuru, pa u Zagrebu, pa sam se iz Kuala Lumpura 1993. godine u maju vratio u okupirano Sarajevo i bio izabran za naibu reisa, i evo sad sam došao nakon obavljanja 20 godina dužnosti reis uleme. Odlučio sam se vratiti iz Amana i pridružiti se svome narodu i krenuo sam od Bihaća, Bobovca, Mila i evo me sada u Jajcu. Time sam označio put našim mojim Bošnjacima i svim građanima u Bosni i Hercegovini da niko više ne pita i neupitno je naša vjera, neupitna je naša nacija, ali je upitna naša država Bosna i Hercegovina. I zato smo došli na izvore državnosti Bosne i Hercegovine od kralja, Tvrtka prvoga, evo do ovdje, ovoga mjesta gdje se odlučivalo hoće li biti Bosne i neće biti Bosne i kako će biti Bosna. Bosna je dobila svoj status
status republike, u ostalih 6 republika i 2 pokrajine, ali kada govorimo o tome, ja imam jednu pohvalu Josipu Brozu Titu, a to je što nas je prisilio sve da idemo u školu i što smo mi, zahvaljujući tome, kao Bošnjaci, muslimani i svi ostali, bili najpismeniji narod na Balkanu i po Evropi i cijelom svijetu po našoj vjeri islamu kao muslimani. To je velika stvar bila. I druga stvar koja nam je omogućena, mi smo za 45 godina, nam je omogućeno da se regeneriramo i da se biološki oporavimo i da izrastemo u brojčano vrlo veliki, vrlo značajan faktor u tadašnjim okolnostima bivše Jugoslavije. Za te 2 stvari Josip Broz Tito zaslužuje da mu kažemo hvala, ali ima i onih stvari koje nije uradio do kraja, a to je ona u Beogradu, kada je donošen Ustav bivše Jugoslavije, onda je naš sugrađanin Usaga Čišić, kada je vidio da onih 6 bakri nema njegovog naroda bošnjačkog, nego da su bili samo Srbi, Slovenci, Hrvati, Crnogorci, Makedonci i ona 6 je bila neopredijeljeni. Ti neopredijeljeni narodi spadali smo mi u to kao što su sad oni ostali. Bošnjaci, Srbi, Hrvati i ostali. Tada je jedini glas koji je bio tamo hrabri i slobodni glas u Beogradu, digao je ruku i bio je protiv takvog ustava u kojem nije bilo Bošnjaka. Mi sada zamjerimo Josipu Brozu Titu što nije bio demokrata u to vrijeme i što nije dopustio da se i mi kao narod upišemo u onu šestu bakru da budemo jedan od ravnopravnih naroda u bivšoj Jugoslaviji. On je kasnije to ispravio tako što od neopredijeljenog mi smo dobili ime kao muslimani sa velikim M i to je bila podvala za nas, jer ne postoji nigdje na svijetu da je religija istovremeno i nacija, pogotovo da mi zloupotrebljavamo tako jedno univerzalno ime musliman kao svoju nacionalnu kategoriju, ali zato je do 28. to jeste na jučerašnji dan, odnosno na prekjučerašnji dan, 27. i 28. u Sarajevu održan Bošnjački sabor na kome je konačno i definitivno obnovljeno naše prastaro ime koje je starije od imena musliman u Bosni, a to je ime Bošnjak. Dakle, mi smo ravnopravni Bošnjaci i nismo samo u Bosni, nas ima širom Balkana, samo je 1/3 Bošnjaka u Bosni, 2/3 su izvan Bosne, u Makedoniji, Kosovu, Srbiji, odnosno Sandžaku, odnosno Hrvatskoj, Sloveniji i naravno u Turskoj gdje nas ima oko 5 miliona. Zbog toga i zbog svega onoga što smo do sada doživjeli i preživjeli, evo ovdje smo mi došli u Jajce da napravimo novi AVNOJ, ali on će se zvati Antifašističko vijeće za narodnu slobodu bosanskih naroda i Bosne i Hercegovine. To je ono zašto smo mi ovdje došli i to je ono što želimo da iz ovoga uzmemo ono što je najbolje, a ono najbolje je da je ovdje udaren temelj državnosti Bosne i Hercegovine, jer smo svjesni da bez državnosti Bosne i Hercegovine, bez države Bosne i Hercegovine i mi kao narod, posebno Bošnjaci, nemaju dobru perspektivu budućnosti. Ja želim sa ovoga mjesta da poručim svojim komšijama, Hrvatima i Srbima, u duhu onoga što se je ovdje dogodilo, a posebno zato što sam ja bivši reisul ulema, hoću da im kažem, pozivam nas da volite Bosnu na svoj način. Svi volite Bosnu na svoj način. Isto kao što ljubav nije ista kod svakoga i za sve. Na jedan način volimo majku, na drugi način volimo sestru, na treći način volimo brata, na četvrti način volimo svoje dijete, na peti način, dakle, ima puno ljubavi. Zato oni koji kažu da neko ne voli Bosnu, oni griješe. Svi
vole Bosnu na svoj način. Bošnjaci vole Bosnu na svoj način. Srbi vole Bosnu na svoj način. Hrvati vole Bosnu na svoj način. Ali sve te ljubavi su legitimne pod uvjetom da niko od nas, ni Bošnjaci, ni Srbi, ni Hrvati, ni Jevreji, ni Romi, ni Albanci, ni svi ostali ne ugrožavaju drugoga svojom ljubavlju, ali niti svojom mržnjom, već da gradimo zajedništvo u ovoj zemlji, a to zajedništvo je da imamo zajednički zrak, imamo zajedničku vodu, imamo zajedničku struju, imamo zajedničku sudbinu i imamo zajedničku ljubav za ovu zemlju koja se zove Bosna i Hercegovina. Ne znam da li ste vi posjetili, ali ja jesam, takozvani Madan Tisiu. Madan Tisiu je mjesto gdje su Englezi napravili slikove i svih svojih kraljeva od prvog do zadnjeg. I kad uđete u tu prostoriju, vi vidite gotovo pa žive ljude u gipsu. Naravno, uključujući i one među njima koji su i sada živi, koji su živi, ali su obnašali visoke dužnosti u Britaniji. U tom redu ima onih kraljeva ili onih koji nisu bili tako dobri, bili su zločesti, ali oni su tamo stavljeni. Ono što ja počinjem sve više shvatiti, da mi u Bosni i Hercegovini, ali i šire u ovom regionu, pravimo greške upravo ne zato što se vraćamo u historiju, već zato što dobro ne učimo historiju, zato što dobro ne znamo historiju, zato što uvijek oni koji dođu iza onih proklinju one koji su bile prije njih i hoće da nas uvjere da od njih počinje i svijet, i Bosna, i sve, i historija, i sve, a sve što je bilo prije njih više ništa ne valja. Jedan od razloga što smo došli ovdje, i to baš u ovome sastavu i na ovaj način, i ovom prilikom, jeste da pošaljemo poruku, da sve ono što se događalo u našoj Bosni od Bobovca, od Kulina Bana, pa do Tvrtka Prvoga i do Mehmeda Fatiha, do Ahidname i do Gazi Musrebega i poslije toga Franje Josipa Prvoga i u staroj Jugoslaviji Aleksandra, kralja Aleksandra i do Tite i stare Jugoslavije, sve je to naša povijest onaka kakva je i mi moramo je upoznati da ne bismo pravili greške koje su se događale. Jedna od, ja mislim, najtežih grešaka koje su napravili upravo i oni koji su ovdje zasjedali 29. novembra 1943. godine, što su i oni sebi umislili da od njih počinje povijest, da od njih počinje svijet i da sve ono što je bilo prije njih, da ništa ne valja i da treba sve banalizirati i demonizirati. Ne, braćo i sestre, trebamo nešto učiti i od Engleza. Trebamo sve upoznati što je bilo u prošlosti. Ne treba nikoga, ne treba one koji su bili prije nas proklinjati, nego treba iz njihovog života učiti i uzimati ono što je najbolje. I Božji poslanik Muhammed a.s. kad je došao, dobio objavu, nije proklinjao Božje poslanike koji su bili prije njega, Adem, Nuh, Ibrahim, Musa i Isa, nego je govorio da ono sve što su oni govorili je ispravno, odnosno ja sam došao samo da nastavim ono što su oni prije govorili. Zato i mi moramo sve što je dobro u našoj povijesti baštiniti, uzimati i bilo je dobrih stvari u toj bivšoj Jugoslaviji u kojoj smo mi živjeli. Međutim, ono što meni sada smeta, što neki od nas koji su živjeli u to vrijeme uzimaju sebi za pravo, odnosno monopoliziraju to vrijeme
i oni kao monopoliziraju ideju antifašizma, oni imaju kao monopol na ono što je bilo prije, a da ih pitaš i da vidiš kako rade, nemaju ama baš nikakve veze sa ovima što se pozivaju. Zato hoću da vam kažem. Zato oni koji se pozivaju danas na Tita i zloupotrebljavaju njegovo ime za svoje sitne partijske koristi, nisu dostojni da spomenu Titova ime, a kamoli da kažu da je to njihova partija. Jer Tito je bio nešto drugo, a oni su sad ovo učinu što su nas uveli i uvalili sasvim nešto treće. Zato također oni koji govore da su oni antifašisti i da imaju monopol na antifašizam, hoću da im kažem i da me dobro čuju ovdje u Jajcu. Ovo je prvi puta da je ikad iko došao da ima predizborni skup ovdje na mjestu gdje su udareni temelji moderne državnosti Bosne i Hercegovine na temeljima 1000-godišnje državnosti Bosne od bosanskih kraljeva, Crka prvo, od Bobovca do Mila i evo do Bihaća, pa onda ovdje do Jajca. I nije slučajno da se baš ta država Jugoslavija ovdje utemeljila u ovoj našoj lijepoj Bosni i ovome lijepome Jajcu. Jer da je mogla se utemeljiti na drugom mjestu bi se utemeljila. Pošto nije mogla, onda je morali su svi doći ovdje koje sam nabrojao i ovdje se očitovati, ali ovdje baš u ovoj Bosni. Jer Bosna je ta koja zrači svima i od nje ovisi kakav će biti mir i sigurnost ne samo u Bosni, nego na Balkanu i čitavoj Evropi. Nije li ovo 2014. godina? Stotinu godina od Prvog svjetskog rata koji je upravo započeo u Sarajevu. Zato Evropa treba da nas čuje odavde. Da nema mira i nema sigurnosti u Evropi dok ne bude mira i sigurnosti u Sarajevu. I mi ste završili posao. I mi ste završili projekat, takozvani Evropski sigurnosni projekat. Tako se to zove, Evropski sigurnosni projekat. Ne može biti završen sve dotle dok ne bude završen posao u Sarajevu, sve dotle dok ne bude završen posao u Bosni i Hercegovini. A u Bosni i Hercegovini nije završen posao zato što ste nam nametnuli Dejtonski sporazum koji graniči sa fašizmom, koji je diskriminirao strukturalno manjinske zajednice kao što su Jevreji, Albanci i Romi, nešto što Bosna nikad nije imala, nikad nije pamtila i zbog čega se Bosna stidi. A taj stid ste vi nama nametli, nismo mi, jer ste vi napisali Dejtonski sporazum i kazali evo vam da završite rat, a poslije 20 godina ste kazali evo vam tamo pa se vi snalazite kako znate i umijete. To nije korektno od vas, to je nemoralno, to je neodrživo i da znate da ćemo se mi boriti protiv takve strukturalne diskriminacije. To ćemo se upravo boriti mi, Bošnjaci, koji nosimo tradiciju naših pradjedova, koji su 1492. godine, kada su Jevreje progonili zbog njihove vjere u Španiji, onom čuvenom pašmanskom inkvizicijom, kada je Evropa bila u mraku, zbog nepoštivanja ljudskosti i prava na život, na vjeru, na slobodu i na imetak, tada je Sarajevo imalo svjetlo u svojoj duši i svom umu i primila je sestarske Jevreje sa njihovom Hagadom. Mi smo ponosni na to onda i ponosni smo sada i zato naša duša ne može biti mirna sve dok ne popravimo, odnosno sve dok vi se ne osvijestite i ne završimo zajedno posao da Bosna i Hercegovina dobije ustav koji će biti utemeljen na građanskim pravima, na pravu pojedinca, na principima ljudskih prava i na principa demokracije, da svaki čovjek ima pravo na život, na vjeru, na slobodu, na imetak i na čast. To je ono što mi hoćemo. To je duh ovoga dana. To je duh
agresiji na našu zemlju i platili skupom cijenom genocida i to hoću isto ovdje da kažem. Da u sve ono što valja i što ne valja ne mogu oprostiti i ne mogu razumjeti da Josip Broz Tito koji je govorio da mu je Bosna u srcu, da su mu najpovjerljiviji ljudi bili upravo Bošnjaci, među kojima je bio Džemal Bijedić, obnašao 8 godina kao premijer te bivše Jugoslavije koja je imala jednu od najvećih reputacija od svih zemalja u svijetu. Imala je ta bivša Jugoslavija reputaciju i na istoku i na zapadu i u Kini i među muslimanskim arapskim svijetom. I dan danas, pošto sam bio student u Kairu, susretao sam Arape od onih koji se rodili za vrijeme Abdel-Nasira, kojima su im roditelji dali ime Tito. Nisam mogao da shvatim, pa to rekao nije arapski, ali kaže Josip Broz Tito, oni njega znaju i potom je dali svojoj djeci imena. Dakle, to jeste bila zemlja koja je pronosila tu jednu mirovnu misiju i u nesvrstanju. Ali ne mogu nikako da se pomirim sa činjenicom da nakon svega toga, nakon svega što smo uložili, nakon svega što smo žrtvovali, nakon svega što smo se bili odrekli, nakon svega onoga što smo pokazali jednim i drugima i našim komšijama u Bosni, ali i ovim našim susjednim republikama, posebno Srbiji i Hrvatskoj, nakon svega 45 godina samo smo mi Bošnjaci zaradili, odnosno fasovali genocid. Niko od ovih naroda koji su živjeli u toj Jugoslaviji nije fasovao genocid, samo smo mi fasovali genocid. I zašto? Zato što nismo ništa bili krivi. A zašto su nam učinili genocid? Zato što smo bili slabi, zato što smo bili nejedinstveni, zato što nismo bili nacionalno svjesni, zato što nismo imali državnu svijest, zato što smo prekasno reagovali, zato što nismo mi prvi uočili Vuka prije nego što on nas uoči i zato što smo pokazali strah i zato što nismo im pogledali u oči na vrijeme i da im kažemo ne smijete na nas udarati, ne smijete našu djecu ubijati, naše žene silovati. Braćo, dragi moji Bošnjaci, a i oni među vama koji ste došli ovdje, naši sugrađani, drugih nacionalnosti, Hrvati, i Srbi, i Jevreji, i Romi, hoćemo da vam kažemo, mi nakon genocida Bošnjaci ne možemo dopustiti sebi da imamo slabo vodstvo. Mi moramo imati jako političko vodstvo koje je svjesno svojih obaveza i koje je svjesno svojih dužnosti. Moramo biti jaki i jedinstveni, zato hoću odavde da poručim našim političarima, da im kažem, jedna kahva zajedno svih bošnjačkih čelnika je važnija i vrednija od sve sadake koje primate u kreditima ili bilo kojim drugim formama. Tu sadaku koju nam daju i koju primate i koju zadužujete našu djecu i naše unuke da je vraćaju, nije vrijedna naše jedne kahve da zajedno sjedemo i da u toj kahvi tražimo našu nafaku ovdje u Bosni. Jer mi nismo narod za sadake, mi smo narod koji ima ovdje u ovoj zemlji svoju nafaku, samo je treba naći. Samo se treba organizirati, samo treba da se oslobodimo svojih sujeta, svojih zavidnosti, svojih budalaština, svoje pijanosti onih koji po kafanama vode politiku i misle da mogu voditi državu tako što će navečer pijančiti i ujutro zakasniti na posao predsjedništva države Bosne i Hercegovine. Posao predsjedništva države Bosne i Hercegovine je ozbiljan posao. To zahtijeva napor, zahtijeva znanje, zahtijeva odricanje, zahtijeva da 24 sata budeš budan i da budeš svjestan i odgovoran i trijezan. Drugim riječima da ne budeš pijan, pa da znaš šta pričaš kad ti neko dođe da te posjeti.